Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Final Mifan Minat Minta Koto. Ini adalah OC untuk peserta Grand Final. Untuk lolos, silakan tag 1 kali. Tag and follow Yuni dan ICSM Official. Dinyanyikan secara solo. Wajib memakai logo Grand Final. Durasi 3 hari, efek bebas, menggunakan kamera, no noise, no support. Favoritkan OC season 1 dan semifinal. Tampilkan kualitas video dan suara Anda semaksimal dan sebaik mungkin. Selamat berkompetisi, semoga di sana menjadi yang terbaik. Salam santun dari IKSM, Ikatan Keluarga Semua Minang, Gurawan Rindu Nan Dalam. Tanpa sakile alalai adilan mani lalai hati di dalam lalai lagi guncangannya hati di dalam lalai lagi guncangannya condo melamato kahanan ranca condo masalero kahanan lama condo melamato kahanan ranca condo masalero kahanan lama orang ketukaci lalai kai kapasan lalai kampang gada makalang kohon laba ben mo anyo kampang gada makalang kohon laba ben mo anyo makin dicari lalai ay makin naantang dahdi makin dipandang lalai bertambah bido makin dipandang lalai bertambah bido condo malamato kahanan ranca condo masalero kahanan lama condo malamato kahanan ranca condo masalero kahanan lama tanpa sakile lalai adilan mandi lalai hati di dalam lalai lagi guncanganyo hati di dalam lalai lagi guncanganyo condo malamato kahanan ranca condo masalero kahanan lama
nabagen mo nyo. Makin dicali alalay, ay makin antang dahdi. Makin dipandang alalay, bertambah bido. Makin dipandang alalay, bertambah bido. Condong lah mato kahanan ranca, kahanan ranca. Condong masalero kahanan lama, kahanan lama. Condong lah mato kahanan ranca, kahanan ranca. Condong masalero kahanan lama, kahanan lama. Condong lah mato kahanan ranca, oi kahanan ranca. Condong masalero kahanan lama, kahanan lama.